aho muri Ghana polisi y'iki gihugu yafunze wa mugabo wari wahanuye ko isi igiye kurimburwa n'umwuzure. Polisi yemeje ko yataye muri yombi Evans Eshun uzwi cyane ku izina rya Ebonoa nyuma yo kwifashisha imbuga nkoranyambaga yamamaza ubuhanuzi bw'uko isi igiye kurangira ndetse yaranubatse inkujya avuga ko abantu bari kuyihungiramo uwo mwuzure. Mu mezi abiri ashize Ebonoa yamamaye cyane muri Ghana n'ahandi muri Afurika nyuma yo kubaka ubwato bunini yise inkuge akayiha izina rya Ebonoa, ariko avuga ko yabitegetswe n'Imana. Yavugaga ko biri mu rwego rwo gutegura ubuhungiro bw'umwuzure ukomeye wari uteganyijwe gutangira kuri Noheli kuwa 25 Ukuboza umwaka ushize w'2025, ngo yagombaga kumara imyaka 3 igamije kurimbura isi yose. Ibyo byatumye uwo mugabo yamamara cyane, aho Abanyagana n'abandi baturutse mu mahanga bazaga kumureba ndetse bagakomeza guhanga amaso kw'ibyo yavuze kuri Noheli byazaba, aho havugwaga ko hazatangira umwuzure ukomeye wari kuzura isi yose. Ya Noheli abantu batangiye kuza muri iyo nkuge bazanye n'ibyabo bategereje ko umwuzure uba, gusa baje gutungurwa nuko kuri Noheli y'umwaka wa 2025 nta kintu na kimwe kijyanye n'uwo mwuzure cyabaye ndetse no mu minsi yakurikiyeho. Mu mashusho yashizwe hanze mu cyumweru gishize, Ebonoa yavugaga ko uwo mwuzure utabaye kuko ngo yakiriye irindi hishurwa nyuma y'amasezerano n'iminsi yo kwiyiriza, akavuga ko Imana yamuhaye igihe cy'inyongera cyo gukomeza kubaka indi nkuge. Polisi ya Ghana yasabye abaturage gutuza no kwirinda gukwirakwiza ibihuha, ivuga ko iperereza rigikomeje kandi ko hazatangwa andi makuru avuga kuri uyu Ebonoa nyuma. Gisagara mu murenge wa Nyanza mu kagari ka Higiro mu mudugudu wa Kabakena, inzego z'umutekano zakuye grenade mu rugo rw'umuturage nyuma y'amakuru yatanzwe n'umugore wavuze ko umugabo we ayibitse mu nzu. Ibi byabaye kuwa 31 Ukuboza 2025 nyuma y'uko umugore witwa Nibarere Marie Rose w'imyaka 51 atangaje mu nteko rusange y'abaturage yabaye ku itariki 30 Ukuboza 2025 ko umugabo we Mutabaruka Theophile w'imyaka 49 afite igisasu cyo mu bwoko bwa grenade yari yaramanitse mu gikoni. Inzego zishinzwe umutekano zahise zitangira iperereza zisanga koko muri urwo rugo harimo grenade yo mu bwoko bwa Totas. Mutabaruka yemeye ko iyo grenade yayibonye mu ishyamba mu mwaka 2020 ayigumana mu rugo kugeza ubwo ayo makuru amenyekanye. Kwa 31 Ukuboza 2025 inzego zibishinzwe zagiye gutegura no kuyikuraho, ariko mu gihe icyo gikorwa cyakorwaga humvikanye urusaku rwinshi rwateje igihunga mu baturage bari aho hafi. Icyo gihunga cyabaye kinini kuko uwo munsi hari isoko rya Nyaruteja ryari ririmo abantu benshi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza Tumusifu Jolom yavuze ko abantu bahunze biruka bagwirirana bikagira ingaruka ku mwana w'umukobwa w'imyaka 15 witwa Mushimiyimana Diane wakomeretse nyuma yo kugwirwa n'ibuye risongoye. Yakomeje asobanura ko uwo mwana yahise ajyanwa mu bitaro bya Kibirizi, ariko kubera uburemere bw'ibikomere yoherejwe ku bitaro bikuru bya Butare ariyo CHUB. Gitifu Tumusifu yasobanuye ko amakuru yavugaga ko abantu bapfuye atariyo, ashimangira ko nta muntu wapfiriye. Guverinoma ya Gabon yatangaje ko yahagaritse ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru yirukana umutoza wayo ndetse inasezera Pierre-Emerick Aubameyang mu ikipe nyuma yo gutsindwa imikino 3 mu irushanwa igikombe cya Afurika. Minisitiri w'agateganyo wa siporo muri iki gihugu cya Gabon Simplice Desire Mwambula yatangaje irihagarikwa ry'ikipe y'igihugu kuri televiziyo nyuma y'uko Gabon isoje iri ku mwanya wa nyuma mu itsinda ryayo igahita isezererwa muri iri rushanwa riri kubera mu gihugu cya Maroc. Ibi byatangajwe na Simplice Desire Mwambula nyuma yo gutsindwa na Cote d'Ivoire ibitego 3-2 kwa gatatu tariki ya 31 Ukuboza umwaka washize 2025 mu mukino wa nyuma usoza itsinda F yari iherereyemo. Gabon yatozwaga na Thierry Moyuma, uyu mutoza akaba asezerewe nyuma yo gutsindwa imikino 2 ya mbere yo mu itsinda F na Cameroon ndetse na Mozambique, ariko mu mukino wa nyuma yari yatsinze Cote d'Ivoire ibitego 2-0 iza kubyishurwa kandi Cote d'Ivoire yarakinishaga ikipe ya kabiri. Aba bakinyi bose bahagaritswe, nta numwe wakinye uwo mukino wo kuwa gatanu wayihuzaga yo na Cote d'Ivoire kuko Aubameyang yari yarasubiye mu ikipe ya Marseille kwivuza imvune yo ku kibero. Aubameyang wigeze kwegukana igikombe cy'umukinnyi mwiza wa Afurika yasubiye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko nta cyerekezo cy'ikipe kandi ko ibibazo by'ikipe birenze cyane umuntu umwe
bari kubishinja ari wewe Aubameyang. Mu bihe byashize gusesa ikipe y'igihugu byari ibisanzwe muri Afurika, aho habaga hari ibitagenze neza, ariko kuva impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA rifashe ingamba zikomeye zamagana kwivanga kwa za guverinoma mu micungire y'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru. Ibi byabaye ibintu bibaho gake cyane.